Muthenya no tuko Muthenya no tuko Muthenya no tuko Ritangoge Kinyanda kanare Ritangoge Tuana tuande sukuru Ritangoge Atongeri agonto konde Ritangoge Ritangoge Ni ibwege sana mutegeri wa Wero TV ni Jumaine ingi tugucemanikire mubango jo tuthonkume ugwatanirite nani munene Gitonga wa Kagwi aja ndongi ni nterechia muicione na tukena mamwanka nterechia mbaranga tuchemanira nchambeje na ngugi yawe irendete ngugi ya uchongi kana ngugi yote ya wabwenda tugate munene kenda wono thongi uria wendete ndene anja yaku muchijwa ku kaome kure kunde mokenda kuthongomia no tutogere ndene mubango jo tuthonkume ni gutumira kewa kira kionthema uri nakyo na njirere agirite amu ni kenda wita na mbere guchionjorithia wita na mbere guchiukiria no turoba kubukagira nuntu ni kewa gya kugogwengwa ugutumira tawethera ni munene Gitonga wa Kagwi ojangwe gatucemane na nchambeji tukarendi guru aturitane mantu jege ngugiji yawe uri ambambiririe kira gyatumire ambiria baitere onete maite na mena mira na muthiene tukamenya kethera kuri matunda ona kumune nayo itena nani ikinya gwe kinya twerekera mwankanterechia mbaranga Ntuko no ikuthira na ikithira igakaribisha kiumia mieri na muthiene no mwaka tugukunja na kunyumea jaje jonthe twinthe ni rugono ro turo tukwandika na runiro mukarire muturire na muno rwegie ngugi yaku kana biashara yaku amu guti rugono ruthomagwa ruteandiki kiumia kithiru twigirwe ciegie inya taranta kana kiewa ukiringithania na kithomo narua no butwitite na buna mbere mugaro jorogono rwa narua ni kwithirwa nchamba eje kuma baranga wena andiki nari na kiewa kia mwanya na ngugi iria andiki no indi kiewa gikiareta na mbere gukiinyiria na ni untu naku kwandikwa ti uciarwa ngugi eje andiki ikuthira arachokera kuinyiria taranta yawe iria mwejaga mugatejwa ontuko ona kinya muthitho kiuria kirigwa ni atiri gwe no cije nuimenyete ngugi eu yaku andikie kathira ndagika eji wambiria kana karikiria na nibwega na kugwatoge ni mubangone twite na mbere kugana ume no menyo tukanirie na twagirithio turububu amu gutiwa waingania ari wenka kamera chetu thonkume igutonya ngugine ikinya ria mbere ni kumenyana na mubiashara wa kiume giki na muno nkuruki ngugi yawe iria turetete guku ni iriku marito jakwa mbetagwa Samuel Mawira na rito ringi mbetagwa Nchebere kana Ncheps Arts comedian Nchebere ya ngugi kwa woni nde muntu muti talents kira kirio lakini untu bora thai nkuthithia thaiji kana untu bora mbigagwa kabisa bwendene kwa ndene nkoro yakwa ni kuthithia arts kana into ya bibio kuona aya ojo kuchora kuumba ku create nyage fountain jeje kuchora digital painting gitumira na machine jeje iria ojo na digital pen na computer yuni into biandithagia na inya ku paint nya gwaka nyomba rangi ku design gwaka into bibinge into yakyo na ndi uni ongoge kwera mbia bwa nkithithia nkwira bwa na mbia ndi free kumithithia ya ndathiurukia metho ndiono thongi makanyaki mariru na maritati kiumia kithiru twiritanire jegie ume bo muciarwa na bo kithomo kana kuthomithua ndiuria atiri bwana Samueli bubu bwaku ni bo kuthomera ane ate wamenyire bubu buri ndene yaku untu bwa uma uni ntakinya klasi kia kuthithia gintu ya drawing kanambi but talent ya kwenda amekuriria kuma ndemo ni mtini of which ndaina problem impinge nyande mwana ngaka baka kwa story ya ku ire imono ndeta nkathithia gintu ndathithia gintu atano cia baba kuru ntu am the rusty born pakando kangeria ndando ni the freedom ni mwarimu amwire muntu u ebu ni talent yewe ukaringire gintu kia weka kumaula ndature nyang kita na nkamechera na nie kwaja
So kuma unaenda ga freedom wewe go practice ogauntu konde ndone nya muntu agichora mari ngeta kiri onka karamutegete untu bunga ngekera mutwe ndeta na hinga gedia kuthithia u kiranda agai resources kana into bia ya kugura rangi ira appropriate gintu ya mirashi gintu ya kiu ndaga na kuma au unaendelea gukura pole pole ndi kuthiria form 4 nya cukuru ndathoma manto ya hats ai ndi kuthire cukuru nda confused nda ngeta na ndambiria kurima urimi bwa ndinga kuketha bia mbere broka yukia na atande ya mbecha ndachurie mbi murungu ira nengere kwa ndombo karange thina ko ndarikande na talent no kuimagine ndaumire naenda mbia gutonyana na manto ya arts ngeta kiri antu bagichoraga ndangana ke mundu mundu atira nkubu indomba guchora namba imora gini ndomba go sketch namba R na Y kiri shine lighting ai ambira tiankora nkuoni na ndi tugeta noe agantumira agamba kwe ka 50 na nkayuja kabashikiri gako mbeta kabashikiri nkana ndoria mbigo karangubi ugwantame yo sketch namba antonya kireni na yarume bangi ninge ndambiri au pole pole ngithira ya gutega manto yugutai na internet yegita riu ngambira gutega na uwo ranto bothia bura ndona na mbechori nkamechora nkambithia bura guchora na nkambira guchora nkambira combine rangi karachati yejire muto yongwa ku combine rangi nkamenya yellow flash blue iwe ikanengera mbi ikanengera green iyo ngekera mutwe nda mix rangi engenge nkonegera ngekera mutwe kuma una eno ndamenyire mantu ya guchora na sketch na gwikira rangi ndari fine kira ndathithiria angi ndathomire computer graphics iu akicho ndathomire nikyo nontu namenyire mantu ya computer lakini guchora computer kungwa na computer mbica jeje digital kuna mtu mwe Nairobi ndethire agichora eu ndethira ara imumiru etagwa sketch master nyathaie na cukuru nene muno naguo Nairobi ndetakiriwe twendana akambonia gukuitha guojo ngichate kona ojo utekio shika ate kwatithia rua akuitha guojo na ndai na computer gakoja kaka ndagura ka digital nyomerani ni kwa jeje na ndie guchorera kira mboni ndenda tanga sketch nkathithia practice ndejire guchora mbiche mwambira ai wewe umeiva uko sawa kuma unaenda igwa ndi sawa kwa ngugire ngine itane on kwa tuka ngugiwe ekuthira ndoria na ngeta na ndarikanda murungu na mpere ke wa talent ndachokire nja na rwiro tubesha tonda ina tundambiria kugura into bia kwa equipments yo ndambiririe kuumba into ya bibi eye yetu na cement chuma na ichungi no kona gento ikomira ikaria kimu kintu hiki na no cement nye no cement kanto yaka no cement na chuma na nyapampu jau na ndoka kurira na ndoka gekira au na ndene o ndaigirwa thaiji ndi sawa I'm doing what I like na kintu kiu na nikyo ngaki mbukirite micha jako kanto konde karani na koga gwikumiria ni manto ya arts uturo na manto jaju body stinges kana nkathi mwanya yani ni rugendo rwa kuma mwe gwitangi buria ubangite no bwithiro buri raisi ukiringithania na bogukithirua aja uga ngugiria wandiki ni yathirire guchincha mathugani na gwitikiria ati untu bobo ngugiji kuthira na ugaruruku gwitonyithina na ngugi ingi injeru gwakari atia kintu kia mbere uni nyende ngogene ugo ndeka gintu emerashi nthi kana tugitungi ndaumaga ngogene weekend ndetanga gwataka uge mari kuna ndakana ntirenete freely cia kwa karangi ndetanga ba organize ka contract kau pati oba ga karangi so uni ndeja ngamboteka ngoge weekend nkona isawa ngachoka ngogene undare kairi nae kuma uo uni kuma uo ndikweja ironda wira thaiji kanchi andike ndeni mbone what I can do ndachokire kire antu bakwa baranda ina bono ntoni kegogene undare ndachitithia kirasi ndakarire ndiguru au antu au no baga utethi baba ndiguru akwira mbaitha we na to tegweta ngogene untu no ochoraga kwanja no nchora ejan kwoni ngogere onchorera ayo uju ndetanga ngandikira muntu thiri nduka business name kintu yagiku kuma unande kuna kintu gigitagwa social media ndathithia kintu yakwa nga post ku ndathithia kintu yakwa nga post ku antu bakambia kurike na bakambia mbetera ngogi. And that's how I created the marketing.
athomi bagakwira kuri mantu kathumba ja gutegera na kuinyiria ukiambiria biashara. Bumwe bwajo ni thoko kana market ya bure bunthema ukuthithia. Bwamawira ni kiriga ni ontowe etire bure bomusoeri augaga atiri chema cha jiuza kibaya cha jitembeza. Oigwe bubu. Kintu kia mbere I didn't think about the marketing. Ndaugire ndethithia kintu kigaciendia kiongwa. Kaigwa muntu kuma nao na nguru na kumbira inkwenda kapoti kau tukaorganize kamukinyira ate. So marketing into bibi ni ura ugoka exposed era na ndie kumira na kwari na ntu na kwashosha na ntu omba kuwa muntu akwinkwenda kanyamo jengone ku inkwenda muntu okumbakira rangi kamona eri ya muntu kwenda kuona muntu nendete into bia biu kya kwa na kwenda kurembeka nkamwira nyande na kaindia kangi no kwithiri nya fountain nkamoni ambichera akambira tukambiria kwambia biashara ariko o au nandi. Gukura kwa nthiguru ni kuretete ugaruku bubunene nkigarukira kiume kithiru Nelly atwirire gicunche kia 90 kuma kirigana gia customers bawe atanacemania nabo ni kwithirwa ondani mitandaone marini gutumira njira cha kinande ona kinyoka mati ni home delivery nawe Samueli ni akuongera na gututariria njira ingi ya gukinyira na kuthithia customers baberu ukinda gutuwigwe. Kintu kia mbere ni create network ya chora kanywa na kanywa gukinyaniria kanywa na kanywa na gwita kiri antu bari kuona vena potential ya kugura into biaku nuntu into kia mbere tukauga kintu ya iki na ndinde roko ndene buru imuntu riku witite umba kumenyandira kintu ya iki wala ikura ya nara ure kwa ndina challenge imwe je una ndi yae ya kintu ya iki ki antu kumenya imbinko vivia nonga wengo aka on the ground but I try to explain to them muntu akia gwata kintu kiu na kwenda kintu kiu ngakaranthi kumuonia what I have live ngamuonia imbicha chiako na ndimo ya kwante ndethira mwanki ingintu ko indithete kiki ndaitheria kuntu kuna ndaitheria customer mona muntu aka satisfied nani akambira ngugi gakwa lakini thai corona bwana turingite thai ai corona bwana imetuangusha. Oigwa muntu akura inataka ikitu lakini bwana kuna sahi hakuna. Bwana Mawira kuri onto gwetere au kaberene bwege gwa karangi ututaririe tugwate ungwa uge bwaku nande neongugira mbita muno outside na kumagara na uome ukatwika wina biashara yaku nukwenda kwa kiro rangi mbithera ndina designing nyomera ni au mantu ndatega nyombe ngakwirenda rangi nayo na ntefil kinya kaya no kwenda ku change oni ntomera mathugana yaku kiro kwenda tuga change to come closer to what you want ngagwitira ngugewe kathongo mawethe business name ngakwandikira kethi gwaku nyomba kwenda ngakuithiri nya effect cia nyomba gwaku kalinde goro kamboeka wona irangi mwokona wathega goro kona ya matu ceiling yaku athore ceiling yekiri wathega kona ya matu na ndi ugo ngiri gwaku kona nyomba sawa na kintu kia mbere itanagua kuringana na muntu taste yewe kuomba kwena mwekoro wako ntekwenda ngino nganie itheo nganie kara uju ndenda pinki mbakiro uju nuje ngagerio kompe bo baire bathiria ka fight kau kamera ere kubwira uju rangi una ndi ije mama ugira isasa wa uju ngi mzee ukure urenda ate ye ngino tumiganirie nusu wa we gege yariko no kona ntobara bakwa satisfied kwa uoni customer satisfaction ni kionto kira mpenda twaraniria na customer muno twere ano nteta ku detect uri aku ura uni kwenda but inkonagia important ya rangi no thithie kira itawa car crashing yeah. Muthenya jukauma ni kanya gakwiritana na kwithomithia ontu bubweru ni ukuongera thamana muturirene na ngugine. Mwini umwe ta muigei wa Njoroge arauga atiri ontu buri gitumi buri bubwega kana bubui tiga ni mionere ya antu na yangai etinganene ota Kenya baingi kuri Rwanda tugitirite mwaka muthiru jwa 2020 kubutwa kwa ngugi kurungi kwa ngugine enyangugi kuthira biashara kuinama ona kinya ingwa kwa nthiguru na jangi kathumba gwa Samueli ni mbiwiritene kumania na jaja na muno kuma ngugine imwe na gutonya kire ngugi ingi. Kintu kia mbere ukenda ukara side imwe ya kibanga ethira wina mantu jama ingi ya romba kuthithia kinya wethera ngugi yaku neje
kwa guarwa no witoga kabanda gakwendia sukuma no wethera wina kamunda gakukanda twinto eri tunyanya kuma una ndu mara tunyanya tuna oikiria kire muntu rote nacio akagura gintu giku ugo kwona gantu kagiga gugutetheria ngugira winio utikareja muchara jundi o rimwe kwa ukira kithakirio ni kugeria gwikabira kauntu kara uya free ombo kathithia rira ugo na free time kathithie ugagatejanĩria Njuguma injega yumage kuriro bwana mawira na jumuti jukumagwa juri jumwithi ntiaro iria turi nacio kagita gaka nicio atongeria ekuru akuru na etithia mugongo na mbere baruju watega baingi ibwaga kire aciari ni untu ni bathomithitie no indi ngugicie kwandikwa guticio na kithiririo ni nkai muno na ni untu kururi nabu no ri muntu uronete na njiremo kaneri engi utethia ndukeje mbithi na mugambo batikeje kuga bataigua kana baterwa baithuje baimenye baigurukirie na baitethie oni kira mpombo mwera ote muntu mwithi ote muntu utina talent ya ombo Steve kwe antu bocheta mibira kwe bocheta ndwimbo kwe bomba kuthithi magic tricks you can earn through that kintu ja kurima mono kurima jagu gwetumiru kwina myunde mega na nyandu ujire kura kini youth baba inge bauga oni nteringithia thino nganteresete hiyo ni makosa tonya wande chukuma bia kubinano bitano bitandatu kuma wiroke ya gwetekia ngoge na ina morio no kuona kira mpombo kwira ugakara ui haindo try and do something we mu youth kinyathiri marigo eta inyatho kone wambiria ukamata marigo gitaga ogikagia ro karewe komi kethiri marigo je na ueta gutemera muntu kamwira antu ugotindo atama marigo tiangu tamera nga kumiriria at long last imbecha iri tetha china machondi ukenjo imbecha ciaku porepo kuri nyomo yitagwa ngiri urigwa mumeru akiuga ndeta gutira kana kuringa muru u ni ungiri ithithagia yetigagwo murimo gutunga muti jo muru nikenda jwina ina mburu cietika yonagia kuruma ringa mbicha ya untubu ou nau mwana biashara wonde ni kuumeria guciomia kuromba na kwinyari bobo bakarume mwanka muthiene akona matunda mawira we alitwira ati bwawe bure bunene bwege matunda jangu geji ni ati murungu ni umunene ni untugutirio aga uthikira wigwi oni kambuga atire murungu no munene no tero ndaga nante ta kuritengi kanambi no ngugie heart because I think arts na kinya ka uige ntoke nan kwenda kaigo ntoko nan kwenda arts no yo ntethagia mbuga atete ku benefit ke oni kwa maisha yako art I live art I eat art I wear art anything art yeah Bwana mawira Wero TV tia kuriunga ki na kugwata rugono rwaku twitore mucuma jwa kuriunga tukigwata gimicuma ya antu betu na ngugi ciao tukurania na gukaniria iromba rietu ni kiewa giaku kitharire baba ingi kinyankuruki jukia kanya utaririe mutegeri njirere omba kugukinyira nayo burita biashara ona kinya nkuaga yabamo okay ibwega munene oni kintu kia mbere ni na namba yakwa thimu kabonenkera na kinya social media ndinio kintu kia mbere mbitagwa comedian Nchebere ugeta ki FB awo gukona comedian Nchebere kinya Instagram ndioku ni comedian Nchebere na kinya ki Facebook ndina group wetagwa Ncheps Arts kwa uketha kuranire nandi through social media nyore mbali ukangwata au namba ya thimu nio ni hiji 0721 81 21 24 0721 81 21 24 ndingira twaranirie kwaku kuthongome na mantho jaku uigwe maisha je sawa bariwa maisha je randani Nibwega mawira ni gutwa kanya na gutugwata ogeni ngugine yaku nagwo twe kanya tugwate rwaku twandikire SMS iri na rito ryaku kuria uri biashara yaku na namba yaku ya thimu ututumire kiri 40321 na muthiene tukarionga gwaku rwa muno. Ni bwega sana mutegeri wa Weru TV
Touma na Samueli na gutukithia ikinya gwe ikinya turitana maingi na gintu kia mbere kira ndarikana inya mumiru akiuga kwandikwa ti uciarwa no indi kira kiri ndene emathogone jaku na kiao kiu Ngai akunenkerete nikio umba kurira ndene uturo bwaku bunthe monko kauma nthiguru neji nikino ntundaugo Samueli agutura boega manikie wejere kuririkana ari nakio ni nyuma ya ngugi iria alitaga andiki ni muntu jani andiki ni muntu jagwe yukinya muthia 2020 tujeni mwaka jukurukiritie antu mantu ne jam marito na inya kinya nkuruki na imbije kinya gwa wuri no ejete ku discover potential nge ya mwanya utitwire wije uri nayo karamugaka no gagutethia gatethia nchiara na nchiaro ingi kuandika gwikira signature na mantu jangi jama ingi no indi kire kiri ndene yaku na kire Ngai ekirite ndene yaku uti mtomba igukia kumene nagwe nikyo gitumi ntuko ya narua twaliunga ntereci ambaranga nikienda tugwata rugono ro mwanya tumenya nkuruki nimbieje yongwa ikwendelea ndene ya uturo bwa Samueli nage kurigari kinya nkuruki iji niyo mbiche yawe ya mbererea ambiririe nayo wamitego magita Jonthema akimama agiukira ntuko ikirika akaigwa na mabure ya kuthithia aja ne ambiririe onago otichereri rugendo runthe rwambairie na ikinya rimwe burio kathuganina na buria bune na bundene uturo bwaku no mwanko kambiria ojaja tu kwa hivyo ciikire moyo ciikire inya ingwetikia boegama ukuigwatira rugono ruru tugeta na mbere tukereza na maingi kinya nkurukire mubango juju kiumia na kingi nikienda tutigira muntu onthema akongera dhamana ndene uturo bwawe onago tukuriungira tucionera mariro jajaja makanya jajaja tukimenya muntu onthema ngugira kurita nikiwa kira Ngai amunenkerete gatunokia nini tugichokera gicunji kebire tuchemani na mutaramu nikiendeta na mbere gutugaira ume tuongera dhamana ndene ya uturo bwetu mbita munene gitongo kagwe iji ni Weru TV mubango ni tuthungume muthenya no tuko muthenya no tuko muthenya no tuko ritangoge kinyanda kanare ritangoge twana twande sukuru ritangoge atongeria gonto kwonde ritangoge